كتاب التوحيد. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. المسائل فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقبيله للقلوب العجبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي أرابا سوية هجرية باكلاني كمناني أني بناني أني وورو شهر المحرم من هجرية سانكالو فولو بسويني وناني ناي ميلاد النصارى كجاتي بافلا أني مغا أني ناني سانكالو ولون فلانا بسويني وطناي ambe dawda bugum masjid raja wa mbokono darasuge Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab aka kitabu kono kitabu tawhid. Babu ma jaa anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum wal qulu'u fi salihin. Bunda mi na ko hadamadenw ka kafiriya sababu anu ko ka dina toye ko ka dantɛmɛ mɔgɔ ɲumanw bonyali la. Nin bonda an ye derisu damadɔ kɛ a la. Bi derisu bɛ masayilaw de la. A ko fihi masayilu. أكون نبوندا مسائل وباكونو. الأولى مسائل فلو أن من فهم حاجة لبابا وبابين بعده تبين له قربة الإسلام. أكون مغمين نبوندا فامو أمبر بوندا من كم مسائل ولا نمغمين نبوندا فامو ani bonda fula bena kofe niye nunu famu abe jeya ye ka bange ye ko silamiya ye tungaranke de. Silamiya ka tungaranke ya o bena bange ye. Wara min qudratillah wa taqlibihi lil qulubi al ajaba. Ibe alaka latige ye ani ala be dusukun yelema cogo min i be kabako ye wala. A y'a fɔ cogo ma bɔ cogo la dɛ. Nin bondaw a ye min fɔ nin bonda ani bonda fula min b'a kɔfɛ a ye ta wa u lajɛ k'u taasi ni faamu ye i be silamiya tungarankeya dɔn. Ani ala be hadamadenw dusuku yɛlɛma cogo min i be kabako dɔn o la. tuma min a ye nin fɔ Nuseminu ko rahimahullah wa haja haqqu a ko nin ye tiɲɛ de. fa inna al-islam al-mabniya ala tawhid al-khalis qarib. Silamiya min dilalen be tawhid qalasilen kan o silamiya sugu ye tungaranke de diɲɛ kɔnɔ sisan. Nuseminu ko Muhammadu Wahabu ye min fɔ tiɲɛ don. Silamiya min jɔlen be tawhid qalasilen kan o silamiya sugu diɲɛ kɔnɔ sisan tungaranke de don. fakasiru min buludani al-islamiyya silamu ka dugu caman be tajidu fiha al-quluwan fi salihin fi quburihim. U be dantɛmɛ sɔrɔ ye n'u be dantɛmɛ mɔgɔ ɲumanw ka kaburu bonyali la.
silama dugu chama mogo nyumo ka kaburin danteme mogo nyumo ka kaburula iba soro silamiya dugu chama ndela fala tajidu baladan muslima illa wa fihi qulub fi qubur salihin ite silama dugu soro jiyan kono fo danteme mogo nyumo ka kaburu bonyali ka danteme mogo nyumo ka kaburu bonyali la iba soro silama dugu tu site fo danteme be mogo nyumo ka kaburu ko ka kola wa qad yakunu laysan qabr rajul salih iba soro yere silama dugu dobe ubake ka danteme kaburu min yere bonyali na barikanyine la de iba soro mogo nyuma yere te uba soro mogo nyuma kaburu yere te qad yakunu wahama adon yere kaburu done nyerete doni haqiqala iba soro kaburu nyere kaburu done te yere kaburu haqiqala misal qabr al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhuma misali lassa Husayn ibn Ali ibn Abi Talib denke Husayn alaka je ka bwana Fatima fa ahlul Iraq yaquluna huwa indana Iraq gankaw bafo ko Husayn ka kaburu be ulu defe kaburu do be Iraq gankaw bolo ko Husayn ka kaburu lo uba barka nyini ube kantigeli kay ube dantima ka kola wa ahlu sami yaquluna indana samin kaw fana ulu fana bafo ko Husayn ka kaburu be ulu fe ube danteme aka kola wa ahlu misra yaquluna indana misran kaw fana bafo ko Husayn ka kaburu be ulu fe wa ba'duhum yaqulu huwa fil maghrib do bafo fana ko maghrib maroko ko Husayn ka kaburu be fasara al Husayn imma annahu arbatu ridal Husayn labana sisa imma anake Husayn ye cenani akelenya cenani aw muqattaw aw sala ube uye Husayn tige afando be yamfe wa haja kulluhu laysa bisahihi tawannim be sahalente asi sahalente Husayn ye mo kelende mo nanite naka kaburu be soro jamana nanina Husayn matige fana kafo aka sufe do kaburu be aka sufero aka kaburu be wotenni si sahalente far muhim ye mun ye lanyine mun annahu kama qala shaykhul islam Muhammad ibn Abdul Wahhab kuma be komi shaykhul islam Muhammad ibn Wahhab ya fo chogomi ko bo chogodela tabayyana laka qurbatul islam silamiya ka tungaranke ya be bangiye ay fil muslimina silama uchela ni yaslama jamana ulaje ka silama dugu ulaje nin kaburu komi be silama uchela abe bangiye ko silamiya ye tungaranke de وكذلك الجزيرة العربية أبو تغلا فنا أرابو فنا كمرا قبل الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب سن محمد بن وهاب أنك الشيخ محمد بن وهاب سنة كدعوين كي أرابو فنا مرا فيها قبور وقباب تؤبر من دون الله قبرو دي تنبي تنتو دي تنبي قبرو كاي nu mogo bu bato ka fara ala ka ube nu bato ka la bato toy arabu yere kam marala san Muhammad ibn Wahhab ka dawa ka ke o yuhajju ilayha mogo tumbe hiju ke kata o kaburuma o tuqsadu mogo tumbo kaburunya e wa kere ya katai walakin bi tawfiqillahi subhanahu wa ta'ala meni ala ka bensheye masami na senala kortalendo أنه آن هذا الرجل مالي إمام محمد بن سعود على ينين شيء دمه جمع محمد بن وهاب على ينين شيء دمه كفرا محمد بن سعود كا سعودية كا نونم منم بيولو كم موكي دوريرو على محمد بن وهاب دمه كفرا سعودية كم مساكين كم محمد بن سعود حتى قضى عليها وهدمها fo ala yake ashera kaburu nunu ma ku be gurja kabwe
aye kiri ke kaburu nunu kala ya akashe lase kaburu nunu ma kubbe gurja kabwe wasarat biladu walillahi alhamdu ala tawhid alqalis saudiya dugul labana tanube alaye alabana kake tawhid qalasilenga sino arabu yere kamara nin kaburu ko tumbe de kaburu tumbe ubeta hiju ke o kaburu de la kaburu tumbe ubetu kere kere katu barika nyini muhammad ibn abdul wahhab ka dawan na lende ala ya demeni muhammad ibn suud ye akera sababu ye aye kaburu nunum be gurja sobe kaburu mun ya be gurjara sanke be kaburu mun ya be gurja tantande sigilembe kaburu mun na be gurja la ka boy ka saudiya dugu inke tawhid qalasilenga الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض كان بشبهة الصالحين. الثانية مسائل فلنا معرفة أول شرك حدث في الأرض أدونا مشركية فلو من كيرا دغوكولوكا كان بشبهة الصالحين أكيراني مغنيومو mbonyalinu barikanyini subuha sababu de mushriki ya fulu min kera dugu koloka mogo nyumo ka barikanyini subuha asababu kera ode wajhu jalika okoye kecho jumai anna hadhihi al-asnam allati abadaha qaum nuh parce que bolin munu nin nuhu kam go yubatu kanu aqwama salihina mogo nyuma de tungo nuhu kam mogo sani nuhu cira mogo mununa wiye boli munum bato mogo nyuma de do fa hadasan qulu fihim dan temede kera mogo nyuma nununa summa ubidu min duni law ko fe uyubato kafara alaka kala ka batote fi fa fihi al hajar min al qulubi fi salihin donc delula ben nina kambali kambaga an kan yere koroshi dan temela mogo nyuma ka bonyalila de labe nuhu kam mogo ka qisa nuhu cira mogo mununa delila bu ka qisa da kambali an kana dan teme mogo nyuma ka barika nyini nu batolila الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الثالثة سبنا معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء أن يادو بوندا ينكونو فين فلو من كيرا سبب كان نبنيمو كدينا يلما o donna bonna in kono o ma sababu jalikanu o sababu ye jumai nabi nyumu ka dina minnu ye wele ke kata tawhid minna ayele ma sababu ye jumai anyo do bonda in kono ma ma'rifati anna allah risalamu kafaraka be ba do fana ko ala yuci de fana ala yuci de unci ni tawhid yo donendo ci de unci len ko fe ni tawhid ye ka bange bon sababu folo minyu uka cide unka dina yelema ka tawhidi yelema ani tawhidi yelema sababu ye munye o donna bondan kono o donna bondan kono awwalu shay quyira bihi dinu li anbiya huwa shirku fen folo jumanye nabi nyumo ka dina yelema flanka foya ka fen mure bato ka faralaka fen folo minyen nabi nyumo ka dina yelema shirku de do wa sababuhu awa asababu ya jumaye huwa qulu'u fi salihin dan teme mo nyumo ka bonyalila aya famude nabi nyumo ka dina yelema fen folo minyen nabi mo ka dina yelema wa donna sababu jumanye nabi nyumo ka dina yelema adonna oye jumaye fen folo minyen nabi nyumo ka ewa welele dina yelema shirku asababu ye jumaye dan teme mo nyumo ka batolila anu ka barkanyini wa qawluhu ma ma'rifati anna allah risalahum kafaraka na ko kafaraka ala de ci de unci fana
قال الله تعالى لكم مسمين كرتالندو كان الناس أمة واحدة ألقو هذا مدون تنجم كل كلندي فباس الله النبيين مبشرين ومنذرين علي النبي نموتي وكان نبي نموم بطو بغا وكول نسونجا كمؤمن نسونجاني أرجانة وكاكب بغا بغا لكراي كافروه أي كانوا أمة واحدة على التوحيد لأنه مني جيا مغبت تنبي جمع كل كله أبت تنبي توحيد دكا فاختلف وينيغون سوسو توحيد نمشركيا دون الدين لا فباس الله النبيين مبشرين ومنذرين على النبي نموتي نمؤمن نسونجا بغا ود كافر بغا بغا لكلاودو وانجل معهم الكتاب النبي نما كلين كلبي على كتابو دو جيغي كفراكا ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه pour uka kiri tige mogo ni nyogon che fenna mogo ya nyogon soso minna fahaja awwal ma hadasa min asriki fi bani adam awa ninde fulanka fo ya folo mi fulanka fo ya folo do dina kono ninde do mogo nyuma ka danteme mogo nyuma ka batolila aha الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الرابعة ناننا قبول البدع نمبي بديا منا ما كون الشرائع والفطر ترده كفرا سريا أني هذا مدين يريكا حكلي دفلين دانشو وببديا ها وبا ساجدي وببديا ساجد مانا سريا أردوك بديا كا هذا مدين فانا نيكا حكلي دفلين حكلي نما بلا أماسو بديا ما مانا سريا بديا ساجد حكلي نما كلين بديا ساجد كفرا كا نمبي بديا منا كتمه فيمبكا نين كتليا كبديا منا كتمه فيمبكا قوله قبول البدع أي أن النفوس تقبلها لا لأنها مسروعة لا ينموني نمبي بديا منا كسرو سرياتي فنا مغو نمبي بديا منا كسرو سرياتي بل إن سرايا تردها سريا وبديا سجده سريا يرينا كبديا سجده وكذلك الفطر السليمة تردها أبو تقول لا حكلي كسيلة مغو منك حكلي كسيلة دو أبي بديا سجده لأن الفطر السليمة parce que hada maden ka hakili kisilen be hada maden minna jubilat ala ibadatillahi hakili kisile hakili tangalen ala ya da bato de ka ala ya da ala bato de ka wahdahu la sharika lahu ala ya hakili nyuma hakili kisile ala ya da ala kelemtew bato de ka jenyogonta ala minna kama qala ta'ala qumina alakum masamin qurtalinu faqimu wajhaka lid-din hanifa ala ko itile dina ma inyo utile dina nga iki dusun kala si dina ye dina min jengena kabon galombe ma fitratallahi ninya ala kadaliye allati fatara an-nas alayhi masamini alai ay hadama dawndaka mana ala kelim to kabato alai hadama dawndani ode fal fitru salimatu la tuqbal tasri'an illa mimman yamliku zalika hakili kisile hada madem min ba adan cogo nyuman la dan cogo kisilela ate sariya mina funni sariya bora mogo fe min be sariya mara we jonya ala hakili kisilente so sariya bora yoro hakili kisilente so kamina funni sariya bora min fe min be sariya mara minya alay binne alaya ka cide nyamra ne minya الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. تيبو بل من مسائل مهم جدا أمبورا منا
bebado an kam ewa nyanama ya chogo fulanka jamana kono hada maden chaman nin ka tele ka biriya de mina ka teme ciden ka sunnaka ibe sunna fo ka aya fo ka delilai ka hadisa fo ka delilai ona tabe mo tamina mo chamante swama me bidiya mo jamana in kono abe bidiya fo ate delela jelen kelen fo qur'ana la ate della jelen kelen fo ciden ka sunna la me mo ka tele kamina mo be teliya kamina kateme min bake ka sunna na ka delela fo nun ka teli imaye o de labora min buri ayo tami mamadu ibn habu yotami nuhu kam mo munun kera mushriku ye uye fulan ka fo yayin bidan yimina kateme nuhu nanu ku wele kata tauhidima nuhu nanu ku wele kata tauhidima me mo min limanani nuhu ye jama kulu fitinu atobe mushrikiya ni ewa manyuma bato ka ubato ode dona chaman ni na chaman nyode mina kateme nuhu taka kasira kasem nuhu tade tauhidi ale de sunnai me chaman nyef mushrikiya inde mina ka sinsa ka ubanna nuhu intaima donc ni kacha ka biria de mina kateme sunnaka kasoro delelate biria la delela be sunnala الخامسة دورنا أن سبب ذلك كله وبسبب يجمع نين كتليا كبيريا منا وسبب يمني مجد الحق بالباطل نتيان نغلون نغمبرا تيان نغلون نا نغمبرا ودي بيتو bon نين كتشا كبيريا إن دمنا كتمي تيان كتمي سنة نتيان نغلون نغمبرا فأول محبة الصالحين وثاني فعل أناس من أهل العلم والدين نوح كسبه ومغنيه مغنيمان نونم باتو سيسا منيومنا وكم مغنيمان نونم باتو أسبابو يجمعي سبابو فلا سبابو فلو مغنيمان كانو دي يوبلالا ويسوبو هدوye مغنيمان كانو كمغنيمان كانو تياكا adagaraw ga madaga bon mais ulu ye mogo nyuma kanu galon ka ciani galon nyagambira ubolo oyorola ni mogo nyuma kanu cinya kayma dante maka kola basi tola bon udi nyagambira ulu bolo ulu yu kanu chogo minye dateme ni nya folo e wasani fulana munyu usro fil unas min ahli ilmi waddin mogo do de ye bara inte fana mogo munu nye doni ke bagawye ani dina tigu o fana be mogo fili de doni ke bagaw dugu ni mogo kacha kunfiu mogo chama nu ye doni ke bagay eye doni ke bagay eye ewa dina tigiye nu mogo yu ye ibake kam minfo ibake kam minke o be ke sababu ka mogo fili obe mogo mina obe ke sabo ka mogo fili ahli ilmu di shay'an aradu bihi khairan fajanna man ba'dahu annahum aradu bihi khairahum bon don ke ba nunu dina tigin nunu ulu ye ko do ke uye hera de ko illa nyini hera de me mogo munu nana u kofe ulu ye ko illa nyini otanai bon munu nye mogo nyuma ka photo jo ku ka sawra jo ulu ma jo ku bato ulu ya joni munye nanyu uye an hakili be jigi u ka bato la an fana be farifoni ka courage soro ambe ala bato doni ke ba uye photo nunu joni ninde me munu nanu kofe ulu ye photo nunu minani hakili na wore munye ku bato ambe jorina la duruna al awwalu nan tarablu seminu kasrahula ako
ni Muhammad ibn Wahab ko الخامسة أن سبب ذلك كله مجز الحق بالباطل. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن مجز الحق بالباطل حصل بأمرين. نسمين كو الشيخ محمد بن وهاب بافك بانغاني دي من كيرا سببوية تيانين غالون نيغانديرا كوفلا دي كيرا سببوية نتيانين غالون نيغانديرا وبولو. الأول كوفلو محبة صالحين مغنيما وكاكانو، ولهذا صوروا تماثيلهم محبة لهم. ولسبب لا ويه مغنيما وكا صورا ويوكا فتو دلا وكاكانو ينكسو، ورغبة في مساهدة أثباههم أن النوبة كانوا وقت بين مغنيما أنكو نغناي أنيانا. ode mogo folo munun temena nuhu ka mogo la nulu doni ke ba nunu dina tigi nunu ulu ye mogo nyuma ka foto keni ninde. asani fulanna anna ahla al-ilmi wa din doni ke ba doni dunke wani dina dunke aradu bi jalika ghaira ulu ye wa mogo nyuma ka foto li minke ulu ye hera de nyini ni foto ni foto liye wa huwa anyani satu ala al-ibadatu wa juma'a ukafari foni soro batoka doni kaba uni dina tigu yake ni ninde. walakin man badahum min mughmunun nana ulu kofe aradu khaira al khair ulu yehera tanade nyinini mughnyuma ka koye alladhi araduhu ulaika mana ewa mughnyuma munu doni kaba uni dina tigu nunu nyilla nyini minkeni foto nunu foto liye munu nanu kofe ulu fanaye la nyini werede ke foto nunu nye ni doni kaba kala nyini tekelenya. ويوغج منه أنبا من أن يرولا أن من أراد تقوية دينه ببدعة فإن ضررها أكثر من نفعها. أم بدليلة يرولا كمن أن يرولا نمغمي ni eku ebi ka dina giriya ka sembentiyani bidiyayin ka tora ka cana nafai mana ni eko ebe bidiya de ke kika ewa bato do sembentiya ube ka dina do giriyani bidiyayin tora kaca katema kan nafaka mana bidiyayin be tora min lasi ka dina made o kaca katema bi ka dina nafali minge. misalu jalika o misalay jumay ulaika alladhina yaquluna fi rasul sallallahu alaihi wasallam mogo munun be danteme ciden ka kola ala ka tanuna kisibaka wajaluna lahu almawalida ube mauludu ke cidenna yuriduna bizalika ghaira munun bake ka ciden ka mauludu ke ulu kallanyine munye kulu be ke ukallanyine herade utede fois lakin aradu khaira bihadihi albid'ati nawiye hera nyinini ninin bid'ai fasara dararuha aksar min nafiha maulidin tora kera akacha katemakan nafaka maulidin tora kacha katemakan nafaka لأنها توتي لإنسان النسات خير مسرور في وقت معين بس مولد نون كلام فله بديا كلام فله أبي فرفوني ديما فرفوني منت سريا وقت كركرلين دولا أبي فرفوني ديما وقت كركرلين دولا فرفوني منت سريا ثم يعقبه فطور غير مسروء في بقية العام وكفي أبي فرفقة ديما فرفقة من فنة سريا سانتولا مولدي كلاو فلي مولدي وقتي بدين كليلا مولدي كليلا فرفوني من بو بولو تشيسير من بو بولو وري فينانسي من بولو على يالا سانتولا وفرفوني وري فينانسي بو بولو ولهذا نند كوسو تزيد هؤلاء الذين يقولون في هذه البدع ابن مغوصرو مغمون بدانت من بدع لا مولد بدع كليلا وبدع كليلا فاترين في الامور المسروعه الواضحه يبصروا تيغون وفرق فغالندو كومونو سرياي نو سريالي جيلندو يبصروا تيغلا مو فرق فغالندو لولا akorosi bidia kadi mogo bidia mogo be farifoni min bala bidia la
ni ko min yere sariya ina sariyali jelendo farifone tala kata uma kateme bidayinka laysu kannasati ghayrihim ko munu ye sariya nu ka sariyali jelendo iba suro bid'a mo nunu farifone nento o ko kele la komi tanaw wa hada mimma yadullu ala ta'sir al bid'ah fi al qulub o fana ye fenye min ba yiranna ko bid'a ba no to dusukuna wa annaha mahma jayyanaha ashabuha aba yiranna ko bid'a ni bid'a mo yu ka bid'a masri chogo fala tajidu li insana illa dalala bid'a te mo jidi foye ni filite yanna nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullu bid'ati dalalatu parce que ci don ko bid'a be fili Allah jeke munum be bid'a uke iba sura kacha bid'a mogo ani bid'a ke baga kacha ya iba sura sariya nana hadisa jeluna qur'ana ayaw be bombo shi kabila kana dubadi sariya nana fini kabila le kaba kuru fula ko fa kana jigi hadisa jelun de bo ola ne ba sura toke sariya nana kalu tile saba suka ke iba sura take sariya nana akaka demuso sutura qur'ana ayaw de yoye akaka furmuso sutura ate uluke me maulidi wakati afari foninen do misi ubedi wori chama bedi abesi anyana iba sura sungalo talaba infule abedda kasino sungalo nafila infule afari be fagala mais au cas bidon don be sunyana donc ni nya bidia ka kasara doye aben noto hada maden ka dusukunna fa in qila no seminu konnu ko ima inna li ihtifal bi mawlidihi sallallahu alaihi wasallam asla inna lil ihtifal bi mawlidihi sallallahu alaihi wasallam asla min as-sunnati no seminu ko nu kuyuma ka fara ɲɔgɔn ka ka ciden ka maulidi feti nu ko ima sisa lesiri bala sunna la wa huwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam suila an sawmi yawm al-ithnain o lesiri mu nyaw bolo o subuha be maulidi kala bolo o ba ko kulu ka maulidi ko delila bala ciden ka sunna la ko delay jumaye ku ye ciden nyininka tenen sunna فقال جاك يوم ولدت فيه وبوشت فيه وأنجل علي فيه وتشيدن كو تنين يدونده ني ولولا تنين نكيرا تشيدن يتلين قرآن جغني دامنان كتنين وكان صلى الله عليه وسلم يصومه مال قميص تشيدن تنكيرا أبت تنين سون كفر العمسكة ويقول إنهما يومان تورد فيهما الآمال على الله شيدن تنبتنن درنسو أتنبتنن على مسافنسو أبافو كدون فلا دو بارو بيرا أرالا نندون فلانا فأحب أن يعرض أملي وأنا شايم نبا في نكبارو كيرا على ركترو سنندو مانا تنين سنكو شيدن بلو sababu fula yerala sababu fulo ako donde do ko ale wolola tenendendo a cira tenendonde qur'ana jigina ka tenendonde kele fulanna tenen sun ku ciden bolo baraw beyira alala tenendonni algamisa do ale ba fe na ka bara beyira alala kasura be sunna donc nu yennin fuye ko lu ka delay ni nyem mawlidila fali jawabu ala jalika min wujuhi من سمنو كو أجابون كو دمدو الأول فلو أن الصوم ليس احتفالا بمولده كاحتفال هؤلاء أفلو سن تكمي فيتي مغمون بفرانيون كمولد فيتي لا سني أولو تاتكلين وإنما هو صوم وإمساكو sunye de kisu kuyere mina kabo suntige feuna tenendo amma haula alladhina yajaluna lahu almawalida fa ihtifaluhum ala al-aks min jalika
me mogo munun be maulidi fetin ke a ulu be suntana sunka akisu sunka konteri de be ulu bolo mun be ulu bolo dumuni ani yere mina baliya sunye de ki yere mina ka sun ki yere mina me maulidi ke bagawu o tana de be ulu bolo dumuni de be bolo musu de be faga sagaw de be faga ni sonjaw de be ke ni nye u ka subu hajjabu fulay ni ko ebe maulidi ke ciiden sunna do tenen do i fana kasu tenen su nu yu nyininka munna ebe tenen su iba fo ciiden ye tenen su ciiden ko de wolola tenen de nebe tenen su no ode ini jombe nyogonna ni nye subu hakkele me tenen do e masu e ye feti de ke ka dumunu de tobe ka dumunu kere ka mi few nde nyini kumi kelente ni nye foloy fal maana folo yere madda fa folo fal maana mana yemunya anna haja li yawma ida samahu linsan fa huwa yawm mubarak la nyine munye tenendo ni mo mi nye tenendo sude dondo de hera be don bari kalamano don hera la made don ciden wolola la baro be yira alala akono hasala fihi haja shayu donc nim baraji ibo sorola walaysa limana annana nahtafil bi hada al-yawm me manate kon nindo anka fara nyogonka ko anka akefetiye la nyini anka sube ninye jabu fuloy asani jabu fulana annahu ala fardi an yakuna haja asla anka ke yere ciden ka tenendon sun ka kelle siriye mauludi keli layre fa innahu yajibu an yaqtasira fihi ala ma warada donc min wajibilen be eka ciden ka tenen sun yere ka ke dalilaye mauludi yere keli la misali la quoi ate comme ado odode mana la farad misali la tenendon sun yere ka ke dalilaye mauludi ye me nana naye kuma nana chokom tenen sunna de efana kasu lianna li ibadati tawqifiyya parce que bato ibe jode bato nima delila soro fengo fena ite ala bato noy bato hada madembe jode bato tekeni hakilina yete ube bato tekeni kunyete law kana li ihtifal al mahud inda an-nas al yawma masruwa feti mimbe mo bulusa malidi feti mimbe mo bulusisa na ya soro sariyado la bayyanahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ciden tumba banganye imma bi qawlihi imana banganye na ka kumaye aw filihi ube na abanganye na ka kewale aw igrarihi ube ana banganye na ka sabatile na ka nyana ya sabati ni maulidi tunye sariyai komi bi mogo ba ke togo misisa na ya soro sariyado ciden tumba banganye imana banganye nan aka kumaye ube ana banganye na aka kewale ube ana banganye ni aka sabatili me okerawa cide ma mauludu fanye kuma kelena ama mauludu banganye na aka kewale ama ake maulidi make anyana na ya sabati donc o ya soro bidi o ya iranna bidiado asalis jabu sabana anna haula alladhina yahtafiluna bi mawlid an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minun ba ke kafara nyugonka ciden kam maulidin kama la yuqayyidunahu bi yawm al-ithnain uluma siritenen donaw est ce que maulidi kelaw yu kam maulidi siritenen dondela uluma siritenen dona bal fi yawm alladhi ja'amu mawlidahu fihi uli maulidi ke donde la ulu yereya galon fo ko ciden sin wolola domina wa huwa al-yawm ath-thani asara min shahr arabil awwal min arabil awwal tanfulana ulu bi kam maulidi feti ke nindela ma anna dhalika lam yusbitu min nahiyati tarikhiyatin kasrofana ko ciden wolola arabil awwal tanfulana de o masabati tarihula
tarihu tigu fanfelala kuma sabatilen tala ko ciden ngolola a bangera arabira awala tani fulana de la tarihu tigu fe delila sabatilen tala wa qad haqqaqa ba'd al-falakiyin al-muta'akhirin zalika do seminu ko akon munum be kalo ko nyedo ani jate donno jate donna labawna ku yo bange ko ke haqiqai yo haqiqaira فكان في اليوم التاسع لا في اليوم الثاني أسرى تاريخ تيم محققون ويايرا كو تشيدن كبانجلي كو أكير عربي الأول كونونتونا دلا كو تاني فلاناتي المبارك الكافوري أباب أوفو أكا كتابو كنا رهيق المختوم أي كتابو من دلا تشيدن كنيانا يكا تاريخوكا سيراكا ayo bange o kono ulube odeka ko cide mbangira arabila awala kononto nade tani fulanate donc ne yayiranna munumbe maulidi ke arabila awal tani fulana delila tala tarihu yiresirala arabi nanina jabu nanina anna li ihtifala bi maulidihi ala wajhi al ma'ruf bid'atun jahiratu jabu nanina mowo bi ewa feti minke faranyogo nyam minke maulidi kula komi la halala min donende sisa jiya kono bid'atun jahiratu bid'a bangalende do bid'a dogolente de bid'a bangale mowo munumbe nyogon dala je ciden kam mauludu kama ke chogo min donendo sisa woye bid'a bangalende li'annahu لم يكن معروفا على أحد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه parce que maulidi ke chogo min fresisa maulidi kala ubolo nin tun donen tun te ciden tilela a donen tun te saybaw tilela ma qiyam al muqtadi lahu wa adam limani minhu kasro la nyini tumbe nin beseka ake maulidi kake balili fentunte fana mimbu balala numake parce que yala ciden ka kanu donen tunte seba bolo na beke ciden kanu de kama ciden kanu donen tunte seba bolo tunte ciden kanuwa aha bo balili fentunte fana mimbi bali maulidi kelila na ya soro sariyado utumbake me ake sababu tumbe balili fentunte amake obe munyira sariyate مسائلة بدو سمي كن نيم مسائلة حكم الاحتفال بعيد ميلاد الاحتفال والله بالما ناني نين كتابو كلا كومو أغيدا كتابو تنونبو هاري أغيدا جوتيكو كا أغيدا نكدو سكونا سيرو بدو سمي كسرهم من فلنا باب جايا أكل نيا كلا كفامو يره إيكا أغيدا نيالا سنة بكيسي بولو ako yala nden ngolola nka den ka maulidi uba fo mimma ewa anniversaire don fana ka anniversaire be chogodi nka den ka anniversaire nka ke abe chogodi sisa don ta tede makorobo sambi duru sambi woro tigo yere de ko kana anniversaire ke abe sambi duru abe sambi woro la sango saba take ko yala o fana be chogodi buno semino ko faidatu kullu shay yuttakhadhu idan yatakarraru kull usbu'i aw kull ami wa laysa masru'a fa huwa min al bidai buno semino ko jabula ko abe faida do dima fulo koko ni mugon ya minaka ke feti de ye na be sagi akera dogo kunta de akera na be sagi kane sango sade ni islamiya sariya mo ke sariya fana fa huwa min al bidai o ye bidade bon ndenka université comme faransi kan do nogo haketo faransi kan ka gelambolo denka anka ke denka wololi ka feti anka koy i denka wololi feti ka ke dogoku ube i denka wololi feti ka ke sango sa eska sariya dowa fa huwa min al bidai donc ni sariyate bidade do
sambi duru tigi bimbake ka take sambi woro tigi bimbake ka take sango sabe biriala hari na ba dambi kata silama nyemani wajiyala abe biriala sariyate biriyade do wa dalilu ala dhalika udlay munye anna sariyan jala lil mawlud al aqiqatan parce que sariya fure sariya kila fure minye ide ni ide wolola sariya kila ye munke sariya ye awololila denkunde saka ibe denkunde saka de faga wala mujal sayyan bara zalika ama fen wore shike sariya ye o kofe denkunde saka in kofe wa itiqadu hadhihi al ayadi tatakarraru كل أسبوع أو كل عام معناه أنهم صبهوها بالأياد الإسلامية وقدمك وللي فيت من فلانية نو يامنا دوكو أباكي دوتا سموسا إبي كدن وللي فيتك أبيكم أي كدن وللي فيتي أبي يرك وللي فيتي iya misaliya silamiya kasariya fetude iya misaliya silamiya kasariya sallude ma wa haja haram la yazuz o fana ya haramu de wote daga idden woleli feti ube nyere woleli feti sanyele ma sanyele mankake haramu do ate daga walaysa fil islami shay'un min al ayat feti site islamiya kono salli site islamiya kono illa li ayyadu sarayiyatu salasatu fo salli munu sariya salli saba feti salli saba o doronde ye islamiya tay sino feti worete islamiya kono salli worete islamiya kono o saba e jumay idul fitr sungalo salli uba fo mi mini salli wa idul adha anillah ya kantige salli wa idul usbu'i anidukun salli wa huwa yawmul jumati jumado silamiya kadom munum be sagi kana ni akas feti dondo akas salli dondo ni don sabade do sungalota la ya kantige ta anidukun ta juma walaysa haja min babil aadati li'annahu yatakarraru nunun te comme ko ladana ko de parce que ube sagi katare parce que do ko parce que munna ube nufo parce que ni ko ewa sanyele ewa dem wololi fetu ube nuko sanyele ma fetu minte ewa silamiya ka feti sabayne ni ko sanyele ma fetu tebbe jamana ka horonya fetu ulu tebbe ube munfo ko nunun te bato ko ye dina ko nunun ladana ko de akule ka ode fuyeya ako laysa haja min babil aadati salli koni feti ko hotel ladana koyde liannahu yatakarraru baske abetta kana sagi kana da hotel ladana koye ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فوجد للأنصار يدين ode yakoso tumami chiden nana madina ayesalli fula surubolo yahtafiluna bihima ubifara nyugonka usalli fulala qala chidenko inna allaha abdalakuma bighayri minhuma eid al-adha wa eid al-fitr ma anna haja min al-umur al-adiyati indahum madinan kaw nin don fula min tumbu bolo sankono feti fula tumbu bolo sankono salli fula tumbu bolo sankono o salli fula tumbu bolo ni ladana kode do tumbolo cide nyu soro ube nin salli fula feti cide ko akon nin don fula ye don juma yede hadisan na chokola ukon nun don fula ye don ba fula de sanyele ma ambu feti cide ko inna allaha ko ala abdalakuma bighayri minhuma ako ala ayen nin don fula toy ala yu falauma don fula wurin wuye nun kausan nin don fula ye eid al-adha wa eid al-fitr la hiya kantige salli anin mini salli ma anna haja min al-umur al-adiyati indahum kafaraka nin don fulatum be madinan kaw boro ladana kode me cide nyu balala
donc feetu te ladana koye de feetu ye bato de silamɛ sariya ye min sabati ana sabati silamɛ sariya ma min sabati bidiya haramu ladana ko tɛ bato de do ciden ye madinankaw ka don fula min yɛlɛma ka b'u bolo a tun b'u bolo ladana ko de ye mɛ ciden k'u ka to ye wagati sera inshallah masailaw ma ba wagati sera an b'a jɔ subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk